ubutunzi uburundi bufite buraruta Suisse inshuro zirenga 100, ariko Suisse ibayeho neza kuruta abarundi. Ibyo Suisse ifite uyu munsi biva mu Burundi, niki gituma abarundi batabaho nk'abasuisse. Tugiye gusaba Imana ngo yibuke iki gihugu. We are going to ask God to remember this country, because the wealth in this country is 100-fold the wealth in Switzerland. Why are the Burundians not enjoying the blessings that they have, yet the Swiss enjoy blessings from this land? Ndagira ngo mbabwire ko Burundi bukize kuruta ubudage, bufite ubutaka, bufite ubutare, bufite ibintu byinshi ubudage butagira. Ariko niki gituma ubudage ari ubwa kabiri muri mwisi? Mwebwe abarundi ntimubeho neza. Tugiye guhamagara Imana, si Imana ya injustice, ni Imana ya justice. Ihaguruka irenganura abarundi bave muri aka kaga n'agahinda. We are going to pray to the God of justice that he may rise and fight for Burundians, because Burundi is wealthier than Germany. Burundi has more resources than Germany, but Germany is the second in the world. Why